Ugcine ephethe ngokuzibulala umlisa wevidiyo esabalala ezinkundleni zokuxhumana naye eqophe ngemva kwesigameko sokubulala loyo bekade ethandana naye eqeda wamqopha ividiyo wayifaka ezinkundleni zokuxhumana. Buko lesilethu Ohle TV siyakubingelela, ungakhohlwa ukuncofoza ufollow, like, subscribe ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ethezangena zasematheni. Kanti udaba esibika ngalo udaba olubika ukuthi ugcine ephethe ngokuzibulala umlisa ogama lakhe linguSibusiso Lawrence ophinda abe uthisha endaweni yakwaDukuza eStenga nobonakala evidweni echaza ngemva kwesigameko asenzile lapho khona abulale loyo bekade ethandana naye ogama lakhe linguNontobeko Ocele oneminyaka elinganiselwa ku-25 ubudala, nalapho khona ambulale wamhlinza umqala qede wamqopha ividiyo edindilizile echaza yena ukuthi isiphi isizathu esenze ukuthi ambulale. Kanti uma uzoqaphelisa kunamazwi awakhulumile ngasekugcineni lapho khona bethi ya asiyiqede impilo zethu, asiqhaphazane impilo yethu siyayibheda manje. Ebese ngena ekuseni namuhla neqinisekiswa amaphoyisa umsindo SAPS ubese eqinisekiswa ukuthi lo mlisa utholakale ezilengisile kude buduze nalapho kwenzeke khona lesigameko. Buko lesilethu Ohle TV singiyaligoqa lapho lolu daba, ngathanda ukuzwa ukuthi kuthini ukuphola kwakho ngalolu daba. Ungakhohlwa uncofoza like, subscribe, follow ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo.